Tabii bu tam pasal apa itu mana? Aha. Direktur Artur Nikolai Sugorov dia I'm the director of this museum. museum. Direktur. Bu abi ya putih kita kan cakap tosan gelagi betul ya. So 2019, Aha. we opened the doors. Kalderat tahulah na, mutak teh. Kalderat tahulah hingalan kina. Biaya tahulah na museum mana galeri. So the floor above is the museum and gallery, and here is just recreational zone. Mana kalderat tu kerana kade. Делегацияны bilsindirin. Aha. Aha. Mana protokol para kira Lihat lu terdapat. Bu anda unas gibi kudu. Kara teatr dapat. This is theater here. Народная идея. So folk theater. These local people are actors of the theater. Jikimde cebeleri, böyle körkülü gene. Min to YouTube'ga tarbutum. Billiler. Ente harbatın. Min tarbutum ha. No borne ke hüt beten takat kan çekiyor. Da. Ente harbatın. Min tarbutum ha. Da gel. Da bu mana şu süper bir mesele. Evet Robin Hepburn. 125 seats. Buna teman-teman kira teatr dapat oluyor. Korak premiere olamamla ekranı duruyor. So sometimes we have some plays in the city, so it can be immediately transmitted into the screen here. So the people come and see like the play in the city. So everybody can come here to see the Saha Theater plays. So the actors come here and they start putting up makeup and everything. Yeah, backstage. Рабочая обстановка была тоже. So that's how they do. All the That's a village play theater. Smart, yeah. Rana объединение нормально, дюйде демку бихитер бебет, манда калыбы хартан манда куракта хабит бо. So this is the village is divided into 3 parts, you see, and everybody competing each other. The boroughs, you see, 3 boroughs of the village. Манда грахан информация бар. Бугуллана бейгер улусузгара таханы билдер алас боралага дем болду. There's one interesting area is called the the village Bor. It's a very unusual place. It has its own sort of microclimate, and very famous people were born in that area. So it's been blessed by some powers, you see. Some faces. Some faces, our ancestors. И вот это билдер жаммат куттара. And all these famous people, this is somewhat been born there. В 22 году бандиттер штаты номер бюджетер. Ким был им? Бандиттер девека повстание строим девка. Да, повстанцы девека. Браттер headquarters of the rebel forces against the Soviet government. Он там юбехеттерлар павоши ки стопунта мандавят. Xenophon himself, you see. My grandfather organized the rebellion movement, so they had all the the special strongholds, you see, to fight against the communist government. Okay. And there's some Russian characters come to fight against the communists, you see, against us, anti-communists, against that. Вот мне почти-то Данилов Турлохтер такие недели. Данилов Турлохтер. This is the writers. Народная реакция. The very famous two brothers. Kuchemovich. They own house here.
это музей, это религия, то она кажется, религия телевизии, Степановна Валерий. It's a lady who founded this particular museum. Борла хавалланы уруккаларга бу мутанелен кин ухай батым билетнам турбута. So that particular field that was famous for famous people, you see, it was the seat of the government of district government, but not now. It's completely closed. Юрактахан бу аслан барбыта бу быйыл 95 жылын белетәле без. So the first school, etc., was open there. Да. Элдер бутрар. Аманда булланы баһлыганы Мария Михайловичская дерон бу бюстре хәмене бу. From the book, you see. Народного поэта About the Якутии. poet. Да. Саулана. Бюст народного писателя Якутии Сапурный Петрович. Онда там буманда ойдар бататарынан бу үлеләм хитихилла фотограф небит. Бу быйыл буланы бу Россияттан 2 миллион аллыбыт бу. Олтур. Да, онда уланы улан фотон команда керде. Филиале ханада. Вот союз коммуни вот там может он фото бо переплатено. Вот и державный то он может стремительно не будет так. Он наше дебраим не будет так. Да. Будет он набирать битер А вот мы вот такие вот детские годы семейного сохранения не He's the famous writer, you see. It's the parents. Студенческие годы. As a student. Да. Я Сафрон Петрович лет он находится. Two brothers. И здесь он это он есть высоте распосер который Андропов касыгын миллиони тиш брезня, он был манна такова заходы. Бу хайым булан был и там был. Видеть он гвардатым. It's the big conference of the writers. You see, the Soviet writers always been organized in a special guilds. Он был на Максим Горький, время The special prizes. Воимнина это был времени, а говорю, я сюда там был времени, он хапуран был так, хапуран на вот месте. Literary prize. Вот мне махреческая троюра. Hunting. Оно киндер была на горный угол музыкальный мастерской трибуне. Он был монтан. Черно-белая хаска, на котором маранна, чего картина городая. Так, была фрагмент школы в Монтарке. Борская школа. Да, Борская школа. Бу мана макеты шеду көрән, быйыл булланы бу 95 елда юбилейгер, беддиста школасы ноғота бу макеты оңырын белақ педдивия, галерея тұр. So this is the wall of a school, the first school. Вот так. Бу 37 елларда қорапты берді барадылар бұғыныр бейбітке оңырын бейбітші ұлданы. This is the handmade. Handmade completely. 1937 years. Да. Единственным экземпляром. The only one in existence. Больше нигде нет. Народный писатель. Это был реакция. Это вот фотография будем индикмандга. This used to be literary journals, magazines. Look at that. 34. А там были хыла хайдак кадәреттен бар яни хәрәбит. Every year there was a different names. This is written in the Yakutian alphabet before. Да. Латинский. More like Russian, but it's more like in Latin, you see. Yes, not the Cyrillic. Different than Cyrillic. Семья поэта, семья писателя. Family and so on. Хеменна бәдәрттен олар оқылы никкай мақтырын оғытын They еді. never had their own children, you see. So they Семена и Варвару. had kids, you see, as they adopted some kids. А у Сафрона Петровича 6 вот. Есть кыз, он набирал. Арай улаханны кырыйдары. Опырын болағын Нибилин пейдо котумда болбуда. Нигу оголорга эбеде болбуда. Очуа кими. Софрон Данил. Опырын бәдім болағын. Очень красивый. Да, это личная библиотека писателя. His own personal life.
library. Да, вот. Вот скаптering подъедет это быстро. That's from his house. Потом его роман, печатали его роман в газете в 1972 году. In 1972, it was a very famous Russian literary journal magazine. И вот этот, у него тираж 1,5 миллиона типа. 1.5 million copies. По Союзу. Это рабочий стол. Полный Петровичий почерк. Личные вещи. На этом машинке, да, он начал свой доклад вот Первого конгресса народа Саха. Саха народа Бардары. His writing. Да, посмертная маска, да, депутатский костюм. Да, личные вещи, бумага, вот шкатулканы. He's a member of the parliament. Да. Это загар мантарус комотором белахтабиттер бит. ой, начали, красота. Он иттиаллаха. Смысл выйдет, вот вахтах. Смысловлана там Сувенирдер. сувенирдерде хака ген болар ба. Бихчала муста. Онна? Оны укатат ба, это имитация. Оны тиз чакуртас деп курдук. For making the light, you see, by just simply, you know. Yeah, exactly. Yeah. Так. Дальше манда. Манна hemen кабинета галле. Так. Кабинет поэта. This is the another, you know, the working office is here of his brother. His brother is also famous writer. Poet. Личная библиотека. His library is rather small. His elder brother has a bigger library. И рабочий стол. Семен Петрович. Он однажды приезжает, я был заместителем главного редактора издательства Советской России, говорит, что вот я привез переводы Кулаковского. Он собрал все переводы, которые были сделаны до, так сказать, репрессии Кулаковского, и уже теперь, вот после того, как он вроде бы снят. Машинка народного писателя, поэта. Вот. Манда хакалбук болар вот. Якутские шрифты. 70-е годы печатал на якутском. Зоны Якутского. Дальше волана эксклюзив. Вот на котором позирует давать хопчого картина того. Тот сагар. Прогресса Сакастана да. Переделкина. Владимир Анатольевич. Москва. Да. Someone made Это бухгалтерия чатами. Был кенники бахетто на асаллаки линна хори будем компьютер ке башатта би дубликаттан Это было на сахлышив на грию типа. Оны кине бер хори на хори бу. Слышишь? Ну чылды тугу на хори бу. Бен тиде хори ятро. Уруко пия бу хижар. Та бу динне кинеге булан так утатра. Так. На юбилей проводили в городе Москва. 60-летие народного поэта Якутии юбилейный вечер. I was in Moscow, you see. И он за билет авитер. Он наверное его сувенир датуралдыр. Souvenirs are given on his 50th anniversary. And his 50th birthday party. Первая книга рассказа в 1945 году. 45 years, 1945. He was the first book published. И дальше вот здесь серия жизел такого вот работы. Итальяна. Это вот это гайчак существовал он лахта он на волна ите марин поддержит тухвар. Доклад тут тоже. Это вещи есть вот. Okay. 70-м Giving a speech in 1970. в Москве. Вот. Moscow. Да, Брежнев тягота доклад вот тут. Вот так где. Дальше вот так интересно. Келгенлер бу Москвада мандык бу хакаста туракта.
Это целый мрамор. Черный мрамор. Да. Вообще. In the village in Sama. Значит, очень вот это лака In 1904. Там на первый конгресс, всегда. Дальше вот народная артистка Мария Ивановна Варламова. Varlamova is the local lady singing. Это альбом «Рапорт» тем было. It's all about the poets. Опрор Юсулла Евлеева. Эрителер бит. Левиттере. Рапорт. Солгей, ванда старинный удлар. Было бы такие. Тоже фильм такой, Барьяна Мандупова. It's how the Yakutian style things. Birch tree. Да, еще вот Владимир Прокопович Географович сделал мата там было нагалар мамонт. It's a mama's bones. Пака, ребро, да. Енді пәлденлер бұл, маннаты имзалиту. Олар тахата маннаты белахтилдер, негелері. The books about the people from the village. Бұл пичеттер бүт баллар. All sorts of different things. Это настоящие. Yeah, this is the real tea packs during the Soviet time. Very nice. Это настоящие. Even the Mongolian tea. So-called, so-called Mongolian. I don't know. This is weights. You know weights? Put that. Oh, yeah. Weighing something. На равновесиях работает. Да, и манна методта не было бы, манна была на сюгай куда махакселлер это. Чёрный артак было. You know, they put the, for example, some, you know, some sort of, you know, milk which has been somewhat enzyme treated, and then they start shaking it in order to make butter. Да, вот такой приспособленный. Бұл лану мақсатскадер меко ойдер кубоктарын, бұл мутарны хелеге көйтталаныр бәтер қалыр. Это коллекция Семена Петровича, значок. He was very, very avid collectors, you know, all the brothers, both brothers were avid collectors. Это пионерия. Onun metodları kalmadı. Дальше великая отечественная. Так, 1904 бері лақы түйет қолқосқа сүйсетті, 15-ке хейлелі бітемет мұнды. Ондан 112-ке жауап бітір. Oh. 112. 112-ке жауап. So when there were 174 men, out of them 112 were taken to the war. Oh. So during the Second World War. Some of them, the one who actually, some of them came alive, some of them, you know, with all these injuries and everything. And these the guys actually died. And some of them don't have any pictures, you see. Европаны хетте буймут хаята бу көбүскөстүлөр. Бу океан. Ну, минурум было сегодня. Бедный. That's my relatives. It's the Paulo. He's also from this area, my ancestors. This him. Because he actually brought down the German tank using only his gun. Oh, wow. Bu mana tiharam marwana bu. Uiban kap savita bu. Ratra bu da. Eta kuar ko. No, da son tipo de hay mana documente. 조심해. 엔진 누른 거 봐봐. 나가. Тебе будут мамонки с торпинда. Ага. Milk in the
Some competition is milking horse mares. That's him. Yeah. It's a very good thing, you see. Это наш народный художник, Афанасий Николаевич. Вчера мы видели же, да? Oh, yeah. You see the similar thing. Да, это Алмаз. Алмаз, который будет сломать. Да, с именем Афанасия Николаевича Осипова. His name, named by his name. Yeah. Вот, мать, отец. Mother, father, Это родной дом. the house where he was Это born. летник. Summer house. А вот Алтон Загар, выставка When he was 60 years да. old, 60 years anniversary jubilee. А на этом доме, да, вот кем постоянно Августина Филиппов художник погнали как битован, вот. И потом вот это. А вот это книга Анна Афанасьевна Небелякова Покаптина. Афанасий Николаевич книга. Кем вы давали? Анна Афанасьевна. It's his daughter подарил нам. made some paintings like this. Левая и правая сторона. Каннавари кем? Санкт-Петербурга. Бу Красноярская голорон мастерская да толком рухидан билахта этого. Билема стиля олагатат кын рухидур. Любой точка. Это настоящие мутации ленти. Ну, ладно, порох, который праздник подъет, он в один план, так на первом пути. You know, you remember this The fishing, yeah. communal fishing. So this is how about, you know, they made a big picture, but this is also studies of this, particular picture. Temple entrance. Нет. А вот Иван Сафронович Емельянов добрые дела уже. Вот, да, дорожка, да, Bugün bir arama günde Bu tahtalar bu. tahtalar. Evet, tamam, otun bile. Bu bunlarla bizim Çuvaş Cendr'de bu vataratan bir sürü Cendr'in bu bunlarla da otur. Opera balet tiyatro ulağın isteğine Sentralne çağır bu taraf. Ondan bunlarla ol ruhidleri bu sorap durur. Bakar bala oynar onu vurup bitti. Onu welcome bitti. Ол бұл историяда хетті құды хонек дегеннен ройдауыттар. Оны бұл чағығыратын құды хонекті өсіп бұла, оны ағатын тұрар ма бәдін оғыдан ең тұрар. Так, бастық идеяты мандық бұл. In Opera Theatre there is a big panel, the paintings all over in a big wall. This is a part of it, you see. Because he was only painting. А здесь наш проект «Семейстеген». Вот, наша мире тұрар. Handawari? Будра. Handawari? Вот, Гималай. Oh, this is in Himalayas. Да. Наша мира денатал. In Nepal. Да. И зряд пирахаттым это было. Зряд ламрадам. Because it's very good because he visited many places and made very nice pictures. You can take energy from this picture. Ondan sonra çok operanın kişiler. Ben köste kalabalık tek roller. Min bu yıl oyunları göre buldu. Kalakta umsatırlar oyunlar var. Egeyen var orada. There is something inside the painting. Odra. Some people. You can look at it. Так, ne oldu ha? Hidden in it. Ага. Da. Oyunları You know, verdiğim for example, Corona. someone standing there and so on. That's what I'm saying. Figure of the old man. Do you see? Так, а так вот картинатын рамадын бирде бәті қандар бұманна. Онда столы рамадын ең бартын. Причем на каждый может потратить. Да, бұларны я придумал, да, аны сейчас қарадым картинаны, оны бұтырдым, аны оларны рухиду жоғырдақ екенін бәтін уровенін таларманды, оны бейкелек кәдір рухиду бұл. Да, аны оларны кем рухидауыды оны хорулар,
Амбастан ағатын тәрәбі күнер Борис Афанасьевич ағалабыта. Юрбі вирис келекері дабыта. Бойдыр. Somebody start painting it, see by square, Потом это министр культуры Афанасьевич Ноев талбыта. Потом 99-ю Бубиги Нелепы глава талбыта. This is our the head of the district. And here is who actually made which square. Painted. Interesting. Unusual idea. Wonderful, yes. Look at it. Это зарубежный. Oh, he loves this Italian song. Firenze, Florence. Вот это Альпы, Суворовки беседы. Вот это, да? О, нет, вот это. А вот это, да, Альпы. Alps. Это Черногория. Ребята, какие номера He used to travel quite widely and stay over for some months in some places. The А вот это наш Бертигесья. Береги Бегеля Вахта, Бартасновская Вахта. Вот супруги. This is a small town we visited before, but now these buildings are broken because they're old. It was written 1971. Рохойданама хеппетер. Өлеһем былыргы улахан жанна, улахан кодогынык рохойдаппаттар хаскатыш паттар жанна битер. Аттанныга. Били итагалла жанна. For example, this herd, when he painted this herd is actually drowned somewhere, the entire herd. So everybody said that the painters are quite dangerous people. Вроде ханала сулугор түспекот да битерде не нашли ден. Бу манда тарапта. Оче манда Анна Афанасьевнагийн угахыжы хүрәһәҗә. That's a painter himself. Used to teach kids. Его ким карякын выставкада не кетти. Карякын выставкада болдыр. Ола манда гана выставкалар тиккү. Ол неге гидим. Самостоятельную творческую организацию. Сегодня она насчитывает 50 This is the union of the painters. There are lots of things like that. Манда промышленность. Первые дни вот Львовский газ. Вот. Hydroelectric station, construction. И вот строители железной дороги, то Railway building, Бенкаркит, Якутск. trees, coal mining. А это наша женщина виртуальная. А вон была север. This is the north of Yakutia, northern part. Вот это священное место Кехиля, Верхаянск. In the Hayania like this. It's beautiful, very strange place. Сидит русует. When he's standing there, Это painting it. Димтана. И здесь он на Timpton in the south, Махаялара. the gold mining areas of Yakutia. Вот подарили макет Борской школы. Главный корпус. Oh. Здесь наши народные. Окей, мы такая. Кимдилеровы, Кимдилеровы. Это говорит Александров. А так было на немецкие, французские играли раз билетлер. In Тау кентейте ходер билетлер. Sorunu oladilerde. О, хорны билбеттер бу немецкие, французские. Раз аны ди билер кетин этелер. Эрген келелер оны. Кимен вагинат. Birisi uzaladı. Андайды барды билер кетигер майгындардан этелер. Типа Путин. Да. Дилер. Типа Путин дилер. Путин старший дилер. Бүгінері Путинге майгынатын. Так, манна хаскаты яқтағылы. Putin atacak kadar. Путин. Marını diye. Oh. Бұл мұтақсы дейді. Бұл ана дипломны өлетін оң бұды. Изгнание шамана ден оланның оң бұды. Bu izmir.
Työt valakanga jonneroda bitirdi. Bu orta montajın jolları. Onu tamam nakartına kepsiller denilen projektda hakkında bu. Onu gidden bu jannar kepsiller bu. Bu apnayı o tabaran yerlerin onu da olurdu nur This gentleman speaks about himself in the painting. The gentleman is alive. Mesela это чемпионс и хатур бакимена. Она Михаил Андреева. Allah sahırı Respublika'yı iyi sutur çempiyon. Чемпион geçecek. Мен охоту был батах. Можно брать в руки? Осторожно. So, it is in YouTube for Tajikistan. Okay, yeah. Do you know what this? What for snow? Haymaking. Haymaking. Oh, Cutting I the see. hay. Cutting. This lady, this one. Oh, Very famous. This is very famous. Вот так косят траву у нас. She was very famous in 1950s for being a champion haymaker. is it competition? A competition, yeah. Да, bu управление колхоза денег выходили, которые городка, он на мой пути не This is a big, large picture, you see, but this is a study of particular moments of the painting. Because usually painters paint lots of small pictures. And then they paint big ones. Да, позировали односельчане. This is Bu da, about the... Kavurlu da. Ha, kavurlu da. Bu mi da? The same gentleman. So, His grandfather. Bu öpülüyor hatta. Bu bunların hemen ödüyoruz. Ederiger, direktör. Bu bunlar hura, bu kendileri otoksa yani. Вот это видно. А так bu butugar. And the actual painting. oh yeah. Bu katlarına morarugar bu etüdü. So he had all sorts of different versions, and then in the end, he had this. Otom manna bunlarına mutahıl gıhıtın turardı bu. Mi dersten gıhıtı bu. Вот здесь учитала, боргуя репет учитала. His own Ал teacher. портрет отца, автопортрет и его нетинкина. Himself, mother, Дальше был и питал хабрик был. adopted father. Энэ ханги питэд чона. Давану лагали iki голлар. И здесь Окоптерде. раз был постуг, ол скап кемплег, ну хамшлуг. Hanradol. Ол буланы ким нра даша тегер тур. Манда оларын аптырыйды. Бұл балай ес кәдәк тқадырын альбомы. Фотограф бұл. Үштігінің мальберке тегенен ройды беді мастерская. So he had three paintings, painting simultaneously. Comes here, add something, and then goes there, add something. Это рыба. Вот это с этой картины. Ныркотады. Сир ныркты көрүктү. Каскадыш беде гипе. Төн билин түйөп токтоп. Истелле өтөдү. Кепсанларга А вот это горы Турантая. Барон ойнырды. Но. Отот. Яка лечились олимпийские чемпионы, это Алина Кабаева. This is a famous gentleman who actually make your bones, it's if you have some problems, if, for example, for example, have broken legs and so on, and the gentleman can put it right. Okay. It's already bone setter Yeah, in China. bone setter, yeah. Chinese style. Такунду хакам ренжоно эргете горне болун тагыр бегетин кен туттар хуряшылар быт hemen хопронда нилоттар литературный музейлерлер онна мегүстөгүллөр родоктогоне капнаш Николаевич Осипов картина галерея онна кален тан көрүтерин работ тан элбакка егиттер бүгүн буквально бу кытайттан контан кален гыйттар көрөдөлөр онан эгемие бу керени кален көрүтөр